ساعات تلاقي نفسك طلعت قوي وعملت حاجات حلوه قوي وبعدين نزلت تاني، وبعدين طلعت تاني طلعه تاني في حاجه تانيه حلوه، وبعدين نزلت تاني، وبعدين مشيت كده ستيبل شويه فنزلت تاني، وبعدين طلعت تاني. هي مش دي الصوره. زوم اوت كده الصوره هتلاقي نفسك بقى عندك جرو شكله مختلف. انتوا عارفين ايه اللي هيبقى مختلف في حياتنا بكره؟ ان النهارده عدى. عارفين ايه الزياده في حياتنا بكره؟ يوم. النهارده انا عندي 37 سنه و8 شهور و5 ايام، بكره عندي 37 سنه و8 شهور و6 ايام. احنا اصلا مع مرور الوقت بنتطور، احنا اصلا مع مرور الوقت من غير اي انجيجمنت بقى، من غير اي مفاعل نووي بنكبر. احنا اصلا مع الزمن بنكبر، مع الزمن كمان يا رامي بنعرف ناس وبنسيب ناس، بنقرب من ناس وبنسيب ناس. ساعات كتير قوي في حياتنا بقى نلاقي نفسنا واحنا ماشيين على بيزنس سكيل او على وانا موظف، انا عملت حاجه حلوه قوي فكبرت قوي، وبعدين نزلت قوي تاني، وبعدين عملت حاجه تانية حلوه فكبرت قوي تاني، وبعدين عملت حاجه وحشه تاني ونزلت تاني، وبعدين بقيت في بلاتو كده، بعدين نزلت تاني، وبعدين كبرت تاني. هي الصوره مش كده. زوم اوت الصوره كده هتلاقي نفسك الكيرفز دي انت اصلا في نمو، انت اصلا طول ال 20 سنه ولا ال 30 سنه ولا ال 15 سنه اللي بتشتغل فيهم انت بتتعلم حاجات كل يوم. انت لازم كل شويه وانت في حياتك تزوم اوت الصوره وتشوف هو انا كنت فين من 5 سنين؟ وانا كنت بعمل ايه من 5 سنين؟ طب انا كنت بكسب نفس الفلوس اللي بكسبها؟ انتوا عارفين لما تزوم اوت كده هتعرف ايه يا رامي؟ هتعرف ان انت دلوقتي بقيت تاخد 10 اضعاف ما كنت بتاخد من 5 سنين، بقيت تكسب 10 اضعاف ما كنت بتكسب من 5 سنين، بقيت تعرف معلومات 10 اضعاف من ما كنت 5 سنين، فهتحس ان انت قد ايه متطور وان انت قد ايه ابديتد. فده يجيف يو موتيف ان انت تكمل وان انت تفضل تاني تتعلم وان انت تفضل تاني تكبر. فالوقعه بتاعت دلوقتي دي اللي انت نزلتها كده او اللي انت طلعتها كده او اللي هي مضايقاك فمحساك بالبلاتو دي مربع صغير قوي 5 سم في وسط زوم اوت لما تعمله تلاقيه 37 سنه تكبر فيهم، تغلط فيهم، تتعلم فيهم، تعمل حاجات حلوه، بتعمل حاجات وحشه. فبس زوم اوت حياتك بس عشان تتاكد ان انت بتنمو. والله العظيم انت لو ما كنتش بتعمل اي حاجه في حياتك وبتروح تنام وتصحى تاني يوم فبتكبر برضه، بتكبر مخ وبتكبر عضلات وبتكبر وعي وبتكبر جلد وبتكبر سن وبتكبر شعر وبتكبر كل حاجه. انت كل محتاج تعمله ان انت تزوم اوت حياتك فتكتشف ان انت تكبر وتاخد الباور بتاع ان انا مكمل. سلام عليكم. لو عجبك كلامي اكتب لي في الكومنتات تحت هتلاقيني طلعت لك تاني كل يوم.